u stilu Miralema Pjanića, ali sada su ga zaboravili u odbrani slovačke reprezentacije, prije svih Kornel Salata, i moramo reći da naša selekcija zasluženo vodi u Bratislavi zahvaljujući Miralemu Pjaniću od 50. minute. Adi bio dobar odbrani, evo ga! Kakav pogodak Miralema Pjanića! Miralem Pjanića ispred Ageja. 2-1 od 65. minute. Pjanić. Pjanić savladao Geja. Evo iz suprotnog ugla. Još jednom taj njegov prvijenac u dresu reprezentacije Bosne. I Bišević je tu odvukao dvojicu igrača na prvu stativu. Ostalo je prostora za Miralema koji vele majstorski pogađa iz trka, iz voleja. Žuber nemoćan. Minuta 36. Ponovo strijelac protiv Luksemburga. Miralem Pjanić. Njegov drugi gol u ovom kvalifikacionom ciklusu, ali prekrasan zaista. Da i vi uživate, mašinerija, zvana reprezentacija Bosne i Hercegovine u 12. minuti vodi sa 2:0. Miralem Pjanić, kao Žuninjo, imao je od koga da uči, evo ga, 2:0, svaka čast majstore, 12 minuta. يلاعب 22 سنة، لاعب صغير على فكرة، ويلعب مع المنتخب البوسني في مباراتها رقم 39 ويسجل هدفه السابع مع المنتخب، ويلعب في روما حاليا، في روما الإيطالي للموسم الثاني مسجلا home side a 2-1 advantage. Yeah, 81 places ahead of Lithuania on the FIFA rankings, and on this showing it looked like it. Great work from Dzeko. It effectively rendered the second half large.